ದಿವಿರಾಜ ಗಡುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುರವ್ವ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಅದಾಹಮ ಕುರುಂತಂ ಹೋತೆವಮ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಫಿತ್ತವಾದವ್ವ فجر تاريخ السلام عليكم علي عبد الله ميريس بدل كلي فجر تاريخ مثل سلاغ برنامج كايكو هذا مثل سلاغ ريغ برنامج نمونيرو أقول من فشافة وأصحاب الأخدود واه كايكو ميريس برنامج كوريا جنگستيباني الشيخ عبد الله جميل هذا كوريا مسأقول من دنوا فان فدين أقول من مي برنامج كي كيرت قرآن قوارد فوا نبي بيكلنا رسول بيكلنا حياة بيالي ببرنامج إنما بس مهارو أقول من واحد كم ميداني كيرت قرآن قوارد فوا نوت بيان كروا فوا إكيك عبارة تري واحد كتك إيقتون أقول من مي كوريجا بس دواحد كبيالا فوان أي ذوالقرنين قواحد كيا أدي لقمان الحكيم قواحد شكل بس نه إيه دواحد كي بس نوت إيه دقيسة كي بس ورا عبارة تري دواحد كي أدي أقول من ورا جينا عبارة تك اللي بيجن دواحد كم وان هذا دين أقول من واحد كان يصاب الخدود بهجتون ميواحد كي بس أقول من واحد كي عبارة تك اللي بيجن دان واحد كي إما ميرة فرتم أقول واحد فرتك دنوالا الشيخ إبراهيم جميل أقول هي وني مي واحد مي هم إكون أديس مي دنوالون مي إهون تري نتكا ور بينون تري كمين هي الكيرت قرآن الله سبحانه وتعالى بيان كوربي سورة البروج مي واحد سورة فرتم دهاية بيان كفاوني مي أصحاب الأخدود واحد محمد بن إسحاق روا كوربني مي بام هناكي إسحاق فانا بوري فهوج بايكم එන්නමස් එහෙම් බේකලු මිකම ඛිලාෆ ෆාවේ ගින බේකලු හි කරවණි මි බෑම හුන්නකි ඒගේ කුරීගේ බයිකම්ග අදි මිකමකි දුනියේග තකුරාරුකුන් හිඟමුන් අන්න කමෙක්කම මිකන් හිඟාෆවණි මුමිනුන්ගේ හක්කුගා කාෆරුන්ගේ ෆරාතුන් ખાસක ජබ්බාරු කාෆරුන්ගේ ෆරාතුන් මිවාහ කීර්ත් කුර්ආනුගේ බයාන් කොෆා වයිරු මිවාහක රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ හදීස් ෆුලුගවස් බයාන් වෙෆාවේ දල්ගොන් මෙන්නේ සෙන්ගේ නුතු අල්ගොන් මෙන්ගේ මි දුනියමතිගේ සමකන්තතදා උසූලුන් مين ام فهم مبرني تمنى مكانت ميغوتا مي حساب مي عموت دكاد مي هكي مي كجاي انا اوليني ميوني حساب گه هنگاش تمنى كي گدن كوم گوت ويس رسكفانو گه ميهو مي كجا رسكفان مي كجا گاتا گوس اتلا گنگه رسكفانو گه گاتا مي گندني اف هوگا رسكفان مي سوال كورني اي كجاي تمنى انگفا گوتوگا කලයේගේ සිහුණුන් ලෝෆම් මීහුණා බරස්බද ජීෆා මීහුන් ෆසහ කොද්දේ අද එනුනස් එතන් එතක් කමේ කලයේ බමීස් මීහුණා කොද්දෙමෙන්නුන් හය මීකුජ්ජා මිබුණනී තිමන් එව්විස් මීහකන් එව්විස් බයක ශිෆායන් හොදේ නුදෙමේ එහෙන්නමස් ඒ බයිතකන් එමීහුණා ශිෆා දෙවා ෆරාතකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මිකන් අලගොන් මෙන්න මී වාහකයන් එබ ඉෂාරේ එබ කුරේ අදි අල්ලාහුගේ රුහිවඩිගතුමා එකලාගේ හස්රතුන් ධර්මයා සවාබ මසකේ කුරන් ජෙහෙනේ මී දාවතු දේ දුආතුන් අදි මීග mi dawatu de faratuge kibaga enage qawmuge mihun imamumge dahiwetikan hituga ufedifa onnan jihene mi ballawa algon me waha kiyamun diye iruga emmefon ena amillen enage nafsu mi hushalani ena amille maruwegen dima raske faanuge gatuga mi bunani timanna maruwegen daane mi weni goten hedima qawmuge mihun ekkurashe mitana ekkufa emihunge kurimatige raske faanu bunashe timan mi kujjage veri raskanaage ismu fulunne mi duni mi du kollani ehme bismillahi bunun eyi mitaga mi bodu kame gotuga mi ai mi ibarai ehme ekam e gotuga hinga adiyum ge sobun e rashuge ahulu verin imam wegen die e shauku e kujjag hituga ufedifa oti ehme mi dawatu de duatunge hituga mi dahiwetikan mi usul imam qawmuge mihun imam wumuge shauku erikan enage hituga onnan jehene ei algon midannawa dahiweti kamege wahakeki hagegatu mi iman kamge sababun enage furane enage nafsu wakiwe seyokama ena balan jehene ei mane kene kitamme bodu kame dimavies ena evvarama muhimme qawmuge mihun egotuga iman wegen salih amatuge matiga demitibun envima e usul mitaga algon mennan eba fahaga wenginde miga wali weringe karama wes sabituwa kama bayin ilmu weringe eba faha kore khasako mi डॉक्टर अहमद फरीद तैसीर उल मनार फी क़िसस उल कुरान ग मीवाह का तक अली अलवाल अल्लाह में होती मोमिनो साबित कमा एकम ग सब साबित उमा एकम ग
mi sabitu e demitumunga sawtake mi lavwafa wakama adi imankan iturumuge wahaka mitaga eba ve bayan korawafa ehenkamu mi suratuga mi wahaka bayan wefawa usula balaluma fahuganuni den hagegatuga mi wahakage ibrataka diun ei fasihaka mennu ehmi margon hiwani den algon mi balalam mi jehni mi suratuga Allah subhanahu wa taala angawa devwa furi wahaka tawge macchen he ade Allah kafiru mihunaki Allah iman wa mihunge dushmanun gotuga wa bay kafiru mihunge kamaka wefa onnane abadus Allah iman wa mihunna adabdi aniya koro komme zamanaka bayalikam ga vss Allah iman wa mu'minunga macca baru hinguma kafiru mihunna fursate libeira mu'minunga macca aniya gane mikan suratul burujuge avwana ayat bayalum wes algun menna dehevegende adi minu mi kitme ayatege wes Allah subhanahu wa taala ekama ishara kurawafa hagigatuga mu'minunga kushekkamaga kafirun abadus dakkamun annani emihun kushaki Allah imanwe timammange vereskalange Allah bunati miyatugas Allah angwafumani gota wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid kirtanta hamd libodigam wa ma Allah ebamihun iman wa kama menui ebamihunga macca kafirun ruliyanna annan kamennete ruliyanna kamennete hagigatuga mi ayatuga angwafumani mu'minu Allahan iman watiye kafirun ruliyanna mideheni ehme hagigatu emihun deke gotu koshaki mu'minun Allahan iman wati ehnamas kafiru emihun Allah dekola hanguram kuramu Allah enge gota khilafan ule erugas mu'minun emihunga macca ruliyanna ade mu'minun beenuwani emihun wes tedumagan emburi awma ehnnam wes kafiru emihun hituga mi onnani mu'minun naki emihunga dushmanun kamuga hikon emihuna abadus aniya kuru mi onnani kirut qur'anuga kitema ayategga miwahaka ishara kurawa wahi kurawa fave ehme mi zamanugas adi mi kuriga zaman togas mikka hinga foti ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah timan hadwa bod kuravi farataki Allah subhanahu wa taala puna ete bayako e kamat ehem buna kamattaka gatulwe diekkan algon menna kirut qur'ana ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam sunnatun ingen ebe Sheikh Abdul Aziz adi algon men ashabul ukhdud ge miho nimidiya gota balala ege fahu ga Allah subhanahu wa ta'ala angawani wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid me ebamihu halaku egen diuma evve sababen nete ebamihu Allah subhanahu wa ta'ala iman fiyawa Allah subhanahu wa ta'ala iman vun ei ebamihu halaku egen diumge sababeke agon mi aya mitanan Allah subhanahu wa ta'ala gennawa foingiru algon men visnalan jehe hagigatuga mi algon men nan duniyega musibattaka kurimati lanje ibamis demme evidalu hen adi jamilus evidalu hen algon men nan iman vun ei algon men nan abadus onnani mi musibattaka kurimati lanje kandataka wefa algon men mi fursatuga hadan kuren jehe rasul sallallahu alaihi wasallam me hadis ful kurawa fa hadis gabe suwarugege magu wani undagutaka musibattako furife ehma algon men Allah subhanahu wa ta'ala iman wa kama waniviya algon men waragina imtihanata kurimatiwana meduge duniyen algon men balala iru mikan war ritikon fennan ebowe algon men medu muslimu mi vettifawa halu vettifawi irues algon men deke biruganegen algon menge undagu boduegen bayako asake kuramu ebade algon men me undagutakun ebami salama ibu mattaka egotun ebami amilla atun jarimatake koffa is muslimunge boluga algon mundata miedo algon menna fennamu ebade muslimunna dati undaguta kurimati kuratan algon menna eba fene khasakun ibrahim seden vihin algon men islam deena dawat de mihu ei kafirunna abadus onnari bodu biraka vefa ehmi me emihun abadus masake kurani efada mihuna eki nannamu kiya eki goiggotun emihuna dati kuru efaharu ebami hunne ki sihuru werinne enef baharu ei mi jadu hadami hunne enef baharu ei moyinne anebba baharu ei terrorist runne kiya mifada ibarattan emihun beenon kuramun gos algon me muslimu miedu miwani imtihan taka kurimati shakke vesne mi algon men hagigatuga evves mu'minaku derawan jehe kamennu ei algon menna kan eligin kirit qur'anuga mifada wahakata bayan koddewa miwani fahu zamanan aisbes algon menna mikah kantaka kuribat lanjere kuri zamanuge miyo
kurimati fada rasul sallallahu alaihi wasallam miwahaken ishara korwa ekleifanu gariyuga mushrikunge dutturata muslimunge macca bodugen diye hindu ashab bekanun ais shakwa koram fettevi mun rasul sallallahu alaihi wasallam hadis ful korwani kike kalementi kom wahaken heti dakkani kalemenge kurige miu kiha lewne hendama semihun iman kamatiga tibbe defal kolle wonu semihun iman kammatiga tibbe algon menna miwa kai riti kon fenna omiden ehma algon menna mi dimawa datitakuga algon men ketteri ve iman kammati tiben jehen den efo algon men mi ayat mi suratu ge hen hin ayataka visnala eruga allah subhanahu wa taala mi angawani ebamihun efade kantattang e kuri mihun muslimun nan udagu kura mihun muslimun nan aniya kura mihun emihun e kura kantattakun duru heliwe tauba nuwakama waniwiya allah subhanahu wa taala ebamihun vendeli adab tayyar kura wafawe adihama efada allah subhanahu wa taala kitteri mu'minun na swargege mativeri niyumai dewafawe efahuga allah subhanahu wa taala mi angawani inna batsha rabbika lashadid hama kashawarun kalegi fan haddawa bodukore raskalange khofa adab gada fadawegen wakan kashawari mi ayataku fahatuga geras fa omun algon men dehwani allah subhanahu wa taala kafirun mu'minunge maccan aniyawari wa mihu halak kollevumge bar ekalange libodigimve shakkevesne mi evs mu'minaku inkar qur'ane wahake nu mi wahaka komme mu'minaku qabul koraba enemes allah subhanahu wa taala mu'minunge daraja mati korava kafirunge kafiruka gada korevuma allah subhanahu wa taala du koravani ebamihun beenon gotakan ulumge ikhtiyar libfa waire emihunge gotuga nuba fatra mongos narakage vendeni adab gada kon narakage teriya weddew mattaka allah subhanahu wa taala du kolle emihunge gota beenum wati ema allah subhanahu wa taala kuladumant efoga allah angawani innahu huwa yubdi wa yu'idu hama kashawarun furtama ufaddawani wes adi fahun ambra gendawani wes ekalange algon men duniya macca fonu wi wes ekalange adi fahun gendawani wes ekalange ege mane ki huriha bare libiodigen wani allah subhanahu wa taala she e kafirunne e allah kufur kuri mihunne kalemen beenon gotakan uleshe ehnamas emme fahun emri annani timang allah ge hadrata she timang allah ge hadratan awma fahuga tiba mihunge hisab ballawa tiba mihunna furihama jaza devenete wa huwa al-ghafurul wadud fa fuswa oga wanta raskalange yives ekalange fa fuswani yives ekalange adi tebaamingo charahum korawani sekalange ei algon me fursatuga hadan koranje allah subhanahu wa taala muli bashariyata muli insaniyata allah subhanahu wa taala ogawanta wodigembe allah subhanahu wa taala ge rahmata dinati wanta kam menui algon me evs mihak suwaruge nuwannana wahak wes allah ge rasul wani angwafa wa huwa al-ghafurul wadud ege fawga allah angwani zul arshil majid fa'alul lima yurid ekalange arshi ge veri raskalange fa'alul lima yurid beenum we wodigen wakam irada korawa gotaka ekalange komme kamen nimuwate ekalange amur anna hindu ekalange angwanate innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun komme kame bes koravam beenum we wodigen vejjiya ekalange angwanate ekam ka washe ekam vede ehme allah subhanahu wa taala kuladumante miyadus ghafil wi mihun gendawan hennames allah subhanahu wa taala ekantatta laskuravani ekan algon men kirt qur'anu ga engemi فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء الله سبحانه وتعالى إكنتت لسكر وني إباميهم حيرام أنت ريس وقرآن كمي نتدا دوها إدوها كون أميهن كنونان إبسكت مؤمنون دنيا كي جلي كافرون دنيا كي سورجي algon menge tanaki akhirin algon men hadan korambi etuwasmati ad algon hewni ibrahimadu secche itur kurawane ade mi wahakaga mi ibrettaka badalun ei algon mitaga mi faha kora nuktayaki ege ekkame mi heokandataka nubakandataka ves baifaharam mi ekuwegen hinga adane ei e miheka ekan korave mihekan ei nubakame kan nege kama vanya nubakan heokandatta koramun daru ege terega nubakandatta ves kurevigen hinga daane ehme miya sargon me hagegatuga visnalan jehe
kame algon men by far heo kantata kurumuge namuga algon men nienge tibes back kahala no back kantata eba korwe misaka kurin algon men kuri program ge sishare kuri faden umuruge waki hisabaka danden evs kahala alkom nukun horefa hama emme duwa kollagen huriha kame fudigen daanekම බලාෆ එගොත මේ තිබේ තිබුන් ඒ සගේ ගතුග මිකහලා කමේ ගොතුග මේ වනි බෙදෙයිෆ දෙන් අනෙකමකි මේ හේව මග ගෝවාලා මීහුන්ගේ අම්මතියේග ආදෆුවට්ටනි බයික් කහලා කන්දත මිසාක මේ කරාමයිතරි කන්දත මේ හිඟා දානේ මුජිසාත නුවරුන් මිතා ෆා කරණි හැම කරාමයිතරි කම්ගේ කන්දතන් හිඟා දානකම දෙන් අනෙකමකි මේ හේව ලෆා මීහක නුවත මොළු මීහෙග්ග කුරිමතියග එවර මොළු මීහෙකු ෆෙනිජ්ජියා ඒන බුණම්වානේ එහෙරි එයියේ තියේ මොළු මීහෙකි මානේකි තිමා එවර මොළු මීහෙකා දෙමහම මොළු මීහෙකේ බුණුන් එයි අස්සුහම රංගලු උසූලකේ මිකන් අලගොන් මෙන්න මෙ ෆෙන්නනි එක්කද අලුවෙරියා කොඩකුජ්ජා කියවා දිනි එකමකු කොඩකුජ්ජා අලුවෙරියා වර මොළුකම ඒක අලුවෙරියා එකම් ෆෙනුණු හිඳුග අලුවෙරියා අමිල්ලා බුණනි දරිෆුලායේ දරිෆුළු මිහාරු තිහිරි mi eduru bewore moluwe faye ehemima miyedum feshigen den aharenge gata ko mehen kiyewan nayas emme rangale ege mi algon menna mi angade echeki hama mi mudarisaka wore dariwaru moluwegen hinga daaneka ehemima ilmaki ekahala echen hage gatuga e ilmu de farata wore ilmu libiganna fara fahun hama moluwegen ene libe ba ituruwegen hinga daane ehemima mi zamanu ga algon men hama qabul kuran jihene algon menna mikankam bayan ko devma kirat qur'anuga miwahaka mi angwa devwa miwani anekamaki kurimis algon men ishare kuri faden allahuge maga goala mi hunna musibata kurimati wegen danekan mioti adi eka emi hunna uti e musibataka kek kurume e musiban eki mi hunnan eki darajage eki goggota kurimati wegen dane algon men enge rasulullah sallallahu alaihi wasallam zamanuga ekalek faana kurimati wadane musibat hama egota ekalek faanuge fahun wadane ashabe kalunna wes ekeki musibat kurimati wegen de hama egota ekalek faana uluvi zamanuga uluvi ashabe kalunna bilaluge faana nunna mi ammar bun yasir mikahal ekeki bebe kalunna kurimati wegen de wahate sagon men nama mi engemu olum filamu mi dani ehme mi wahate sargon mitag mi fa kurani anekamaki algon men abode sanam bahatten jehene balitakun shifa devwa farataki Allah subhanahu wa ta'ala miweni mihe nune asuga mi bali faseya kodde farataki balitakun mi faseya kodde farataki Allah subhanahu wa ta'ala ekama medweri kurawa sabeke ei doctor nota mi beswarwa kodde miha ehme e miha nune e shifa devwa farataki Allah subhanahu wa ta'ala ena ge ammatin ek meduveri egen daane goin Allah irada kurawani ekam salgon men handanuga bahatten jehene den anikamaki Allahuge maga goala mihun e miha duniyen libe ujuraka wura bodan Allah subhanahu wa ta'ala ge hazratul libene darume kattaka ena ummeedu koran jehene den hame egotami Allahuge maga goala mihunge kibaga mi harukashikama mi goy e usul dukur lui faseha goy beenu koramwane mihuna visna dinumuga faseha magu beenu koran jihene den mi wahakage emme khulasa gotuga mi al-imam qurtubi vidaluwani hage gotuga mi kujjege wahaka mita mi gennani kuda kujjaku mi zuwan kujjaku duniyen anne iruga ena e hage gotuga enen iman kan libijje enage hituga mi zuwan umuruga kuda kujje gotuga hutta iman kan libi ekam geterege ena sabitu wejje den ena ekam wakikollun ei waran undago kamakawani ehmima kuda kudinna mi tuttu irusure e kudinna daskodden jehene deenuge aslutaka usultaka kandatta erun hage gatuga mi boduwegen diyakamuga vies ena duniyamatin dimawa kandattawuga ena deenun ekkibawegen hage gatuga nudane ehem algon menge darinna mi deen daskodden wiki umurun mi fana sola hara hame diyame nune ekudinna emme furatama hama baskiye hindum feshigem ekudinna deenuge kandatta daskodden maki mamba faange machan oi wajibeke nikam bala balashe lukmanuge faana ekalek faanuge darikalonnan edevwa wasiye mi algon me namuna ekam gahama balanjihe kameke mitaga timanna mi wahaka mi ishare kurani ham hage gatuges mi kuda kujjaka enage mi tuttu iruga ekan daskod difiya deen daskod difiya ene waran undaguwane deenuge magun ekkibawegen da mitaga algon menna mi
ವಾಹಕಯಾಗ ಮಿಯನ್ನ ಕುಜ್ಜ ಏನೆ ದೀನ್ ದಸ್ವೆಗೆನ್ ದಿ ಏನೆ ಕುಡೈರುಗ ಎ ದಸ್ವೀಮ ಏನ ಮಿ ಬೊಡುವೆಗೆನ್ ಗೊಸ್ ಏನಗೆ ಗ್ಯಾಗ ಮಿ ಕೀಸಳ ಹಿಸಾಬ ಮಿ ಏನೆ ಅಣಿಯಾವೆರಿಕನ್ ಕುರಿಮತಿವೆಗೆನ್ ದಿಯಾಮ ವೆಸ್ ಏನ ಹಮ್ಮ එකමුಗ ಮಿ ದೆಮಿಹುರಿ ನುಂ ಹೆಯೆ ಎಹೆಮೀಮ ಮಿಕಂ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆಂ ಎಬ ಜಿಹೆ ಹಂದಾಂ ಕುರಂ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆಂ ಎಗೊತುಗ ಮಿ ದರಿನ ದಸ್ಕೊದ್ದೆನ್ ಜಿಹೆನೆ ಕಂತತ್ತ ದೆನ್ ಎಮ್ಮೆ ಉಂದಗೂ ವಗುತಕಿ ಹಗೆಗತುಗ ವಿಜ್ಜಿಯ ಮಿ ಅಣಿಯಾವೆ ರಸ್ಕಲೆಗೆ ಕುರಿಮತಿಗೆ ಹಗ್ಗು ಬಸ್ ಬುಣುಮೆ ಎಕಹಾಲ ವಗುತಿಗ್ಗಾವೆಸ್ ಮಿ ಕುಜ್ಜಾ ಎಹರಿ ಹಮ ಏನಗೆ ಗೊತುಗ ಸಾಬಿತು ಏನು ಹೆಯೆ ಏನ ಹಮ ರಸ್ಗೆ ಫಾಣುಗೆ ಕುರಿಮತಿಗೆ ಏನು ಬುಣಂ ಬೇಣುವಿ ಈಮಾಕಮ್ಗೆ ಬಸ್ತದ್ದಿ ಫಾಣು ಕುರಮು ನೂಂ ಹೆಯೆ ಎಹಮೀಮ මියේ හගේ ගතුග මි කුඩ ඉරුග මිකන්තත දස්කොද්දිනුමුගේ බේනම කියරුන්ගෙන ගතුළු කුරියස් සොලීබන් එරුවියස් කිතම්මෙ ගද අසාබෙ දෙක්කියස් කිතම්මෙ බොඩු වේනෙන් ඒන කුරිමති කුරිකමුග වියස් එකංකමන් ඒන කෙකුරානේ ඒන මිසයිසාත ගොග්ගොතන් එඹුරිගෙන් දා මීහෙක නුවානේ හමුත් මීහෙකු දක්කා වාකයක හෙල්ලිගෙන් දා ෆරාතේ ගොතුග වෙගෙන් නුදානේ අල්ගොන් මෙන රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ අස්හාබුන්ගේ තෙරියම සාක ආසිම් ඛබීබ් මිකහල බේබේ කලුන්ගේ මි වාහකයන් වෙස් මි වාහකතන් එබ එංගේ එහෙමීම මී අල්ගොන් මෙන් හැම එකඩ මිතාග මී ඉෂාරේ කුරා නුක්තාතේ කෙහෙමීම මී වාහකයන් අල්ගොන් මෙන්න ලිබේ දර්ශකී අල්ගොන් මෙන්ගේ දරින් එම්මෙ තුත්තු ඉරුග එකුදින්න මිකහ කන්තත දස්කොද්දේශේ බයිෆාර මී ලෝබින් මී කුඩයිරු එකුජ්ජාන් එච්ච නුවිස්නේ ඉරුග ෆිරියන් කුදින්ගේ කරුග මී මෑම්බ ෆෑන් රම්ෆන් අලුවනි ඒරුග එකුජ්ජා එකුරණීකි හරාංකමෙන් නෝන්කමෂේ මිබුණනි රං අංගොටි අලුවා හදනි මීන් හදා ඒරුග එකුජ්ජා එකුරණි හරාංකමෙන් නෝන්කම මෑම්බ ෆෑන් එබ දෙකේ එකම් හගීගතුව කුජ්ජාන් හේෆල් නාරා ඉරුග මෑම්බ ෆෑන් කුජ්ජා මී හරාංකන්තත කුරුවන් ආද කුරණීයේ එහෙමීම කුදින්න මී රංගලා එකංකම් මී දස්කොද්දින මට්ටක කුදින් හෙදුන් දවවා ඒරුගෙස් අදි කුදින්ගේ කරුග එචි අලුවා ඒරුගෙස් අදි කුදින්ගේ බෝගො ගොත කොෂා ඒරුගෙස් මී හැම විස්නෙන් ජෙහි එකුදින් මුස්තක්බලුග වෙගෙන් දාන්නේ ගොයි මී අල්ගොන් මෙන්නේ මී බට්ටන් කොද්දේ ෆරාතේ ගොතුග මිවණි එහෙමීම ඒකංකම වර රංගල විස්නාගෙන් දරින් හේව ගොතුග තර්බියතු කුරුමට්ටක මි විස්නු මෂේ මි ආයතෝග හගේ ගතුග මි ගෝවාලනි අල්ගොන් මෙන්ගේ දරින්නකි අල්ගොන් මෙන්ගේ හිතුගේ මේවායේ අල්ගොන් මෙන්ගේ ලොලුගේ නූරේ අල්ගොන් මෙන්ගේ හයාතුගේ අලිකමෙ මි කංකම් මි අඳිරිකමක බදලු කොෆියා දෙම් වේදාන ගොතක මෙදුග හම හගේ ගතුගස් විස්නෙන් ජෙහෙනේ එහෙමී මි කංකම මි ආයතෝග මි ඉර්ෂා දෙවාකම අල් ඉමාම් කුර්තුබි මි විදාලවනි මි අල්ගොන් මිතාග මි ෆාහ කුරා නුක්තාතක අස්හාබුල් උඛ්දූදුගේ වාහක මිරේ මිහයිසබ් නිම්ම පහු දෙන් මිෆටනේ අස්හාබුල් කහෆ් නවත කෆ් බාගා මිහුන්ගේ වාහක ආදේ කීරුත් කුර්ආනුග කහෆ් බාගාගේ මිහුන්ගේ වාහක වාරිදෙෆවා සූරත වෙසවනි එමිහුන්ගේ නමුන් නන්දේෆා මි සූරත බලායරු මි සූරතුගේ මයිකමා මෙදු හදීස් තවස් වාරිදෙෆාවේ මි සූර ෆෙරිෆවා ආයතක නදර හිංගාලායරු හම්දු තවරීෆා සනා මිල්ක ඔඩිගමනි අල්ලාහ් කමෂා අදි කීරුත් කුර්ආනකි එවස් කහල නුසීදා කමන්නේ ෆතකම එෆතකි සීදාගම් වා මායි ෆතක අංගවාෆාවේ අදි ෆතකි මයින් අල්ලාහ් කාෆිරු මිහුන්න හුරි ගදෆදගම් වා අසාබෙක් වාහකෙන් ඉන්සාර් කුරවම කමෂා අදි ඊමාම් වේ සාලිහ් අමත කුල මිහුන්න හෙවගම් වා දරුමය සවාබ් හුරි කමග උෆාවර ඛබර් දෙවා ෆතකම ගස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අංගවාෆාවේ අදි මි ඉබරත්තරි වාහක فشمو قطن علون دنوالاني الأستاذ موسى نزار هذا كيت قرآن الله سبحانه وتعالى أقول من بيان قد دفافا وإبرتري تفات جنا واه كتوك تريم بس أصحاب الكهف نوتا كهف باغا ميونغ واه أقول من فاه قرآن هذا كوريجي إهنيهم program تهوك بس أقول من تبيفون دنو مدا قطع ميريوس أقول من ඉතුරු මිකහල වාහකයකගෙන් කොරිය තියමන් අගුල්මෙ මසෙක්කමි ෆෂනි අද කෆ් බාගග මීහුන්ගේ වාහකත කීත් කුර්ආනුග බයන් කො දෙවෆාවා ඔතන් අගුල්මෙ බලාලාරුග කෆ් සූරෙන් අගුල්මෙන්න ෆා කොරෙවෙ ඒ සූරතුගේ නොවවන ආයතුන් 26 වන ආයත මේ වාහක වර තෆ්සීලුකෝ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වනි බයන් කො දෙවෆ අද මේ ಕಾಫುಗೆ ಮಾಣೆಯ ಬೆಹೆಗೊತುಂ ಆಗುಳ್ಮೆಂ ಬಲ್ಲಾದಾರುಗ ಬೈ ಮುಫಸ್ಸಿರು ವಿದಾಳು ಫಮಿ ವನ್ನನಿ ಕಾಫಕಿ ಏಯಿ ಫರುಬದಾಗ ಹುನ್ನ ಹೊಹಳಕ ಕ್ಯಾನವೆ ಕಾರೆ ಬಹು ವೆಜ್ಜ ಎಂ ಆಗುಳ್ಮೆ ಮಿ ಅರೆ ಬಹುಗ ದೇಫಾವ ಇತುರು ಎಹೆನ್ ನಮಕಿ ಅಲ್ಗಾರ್ ಅದೆ ಹೊಹಳಾಗ ಮಾಣಯಕಮ ಕೊಮೆಕಸ್ ಮಿ ವಾಹಕೆಂ ಆಗುಳ್ಮೆಂ ಕುರಿಯ ದಾರುಗ ಹೊಹಳೆಗೆ ತೆರೆಗ ಮಿ ಜುವಾನುಂತ තිබි මුගේ කන්තත් කමා බෙහෙගොතුන් ඒ හිඟාදිය වාහක අවුල්මෙන් තෆ්සීර් එකෙන් අන්නන්නේ
de mi kantata ulmen hingate gotuge wahakay balaruga fenamenuni mi zuwanun takegge nisbewa qawmuge mihunnaki ei budan alkonkon ulunu mihun kamuga gina mufassirunna adi gina tarikhi ilmuwarin wes adi enum wes faratakon borave lavwa gotuga mibamihun ulefa wani digyanos ke raskalege zamanuga mighala wake veri kamen e duwasorega kama khasako me dannawa raskala duniyega uluvi duwasorega kama de mi gawmuga mihun emihunge idu faha kurma evve ehin ule ulumuga terega mikan kan kurmuga mimihun ki Allah subhanahu wa ta'ala urednumuge kantatta kurmanda be kan fa khasako mimihun ki buda sajida kura adi budu taka takdis ko eya ma boda ege en alkan kon ule mi baika womuge sawo mi kantataka mi zuwanun hin hamanu je ade emihun wes e gawmuge mihun na ekahriwe heddi fara taroja womuge gotun emihun e rasunni komegen dia wahakatan alurmen engene emema mige tereng alurmen engene mi kanka hinga de gota bayaro mi kanta hinga de gotuge emme koru gotaka alurmen denne veni midanna gotan emihun e rasun berane kome ek hoholeka ebame wadifa waka den e foga hagigatuga mi wahaka feshigen annani e wahakata kiyatu qur'anuga awal menna bayan ko devamun Allah subhanahu wa ta'ala wahi korava fa bayin ayatan agonu dannawadana ade suratul kahfuge ayata fattomun Allah subhanahu wa ta'ala wahi korava fa wani am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا مياتوغ مانيكي كف باغا ميهن اميهنگ ننتكاي نسب ليفاوا فيلاغ واهكيكي timaras kalang ayatoge tereng ehin ayat fewa ajabekam ga kalek fan hi ful kore veheje kaf baga mihunge wahaka mire miha sab medukandala yakwani irat kore via madama reves mi wahaka ge nunimi obayak badalum medukuramu program record kuri nahida muhammad hussein bi al sheikh abdullah jamil ufeddi ali abdullah wassalamu alaykum